Vrtić koji se gradi u naselju Putnikovo na teritoriji mesne zajednice Bolnica Berbersko nalazi se između ulica Rajka Rakočevića, Vojvode Putnika i Kočićeve i bit će 20. objekat u sastavu predškolske ustanove Zrenjanin. Njegova izgradnja otpočela je septembra prošle godine. Naručilac radova je Republika Srbija, odnosno Ministarstvo privrede, a investitori Republika Srbija i grad Zrenjanin. Ukupna vrednost radova je 55 miliona dinara, od čega je grad Zrenjanin obezbedio 38 miliona. Dobar je način da udružimo sredstva sa državom. Ovo je praktično 20. objekat koji će biti u sastavu predškolske ustanove. Mislim da nam je neophodan baš u ovom delu grada. Odavde su roditelji na razne destinacije vozili svoju decu, tako da mislim da će pre svega stanovnici ovog dela grada biti zadovoljni i mislim da će deca imati sjajan, novi, dobro opremljen objekat sledeće godine. Gradonačelnik Janjić je još istakao da je Zrenjanin jedan od retkih gradova u kojima ne postoji lista čekanja za upis dece u vrtić i da sva prijavljena deca, uglavnom njih oko 2500, bude upisano, kao i da roditelji time treba da budu zadovoljni, kao i činjenicom da za boravak dece plaćaju svega 20% od ekonomske cijene smeštaja dece u vrtić, dok grad plaća preostalih 80%. Direktor predškolske ustanove Zrenjanin Vladimir Petrović ponovio je činjenicu da sva prijavljena deca budu i upisana u vrtiće predškolske ustanove i da za sve ima mesta, kao i da je od ove godine novina bila upis dece u vrtiće elektronskim putem. Predškolska ustanova je raspisala konkurs za upis dece koji je bio od 3. do 17. maja. Ove godine, zahvaljujući lokalnoj samoupravi s kojom imamo odličnu saradnju, mi smo uveli elektronski upis, što je u mnogome pojednostavio priču i omogućio roditeljima da od kuće praktično upišu decu. Predškolska ustanova broji 19 objekata, ovaj prelepi objekat će biti 20. Svake godine upisujemo standardni broj dece, to je negde oko 2500. Poslednje nedelje avgusta na vrtićima će biti istaknute liste upisane dece, a tada će i roditelji koji su propustili majski upis moći da upišu decu u vrtiće u kojima još uvek ima slobodnih mesta. Izgradnja vrtića na Putnikovu biće završena septembra, a sa radom će početi od drugog polugodišta školske 2019-2020. godine.